Assalamualaikum sahabat. Hari ini teman-teman sahabat-sahabat VIC besar akan melakukan pembagian takjil dan sembako untuk masyarakat terdampak banjir di Kecamatan Lom. Oke, pejuang kemanusiaan, pelajar Islam Indonesia. Nothing ever felt as good or as easy as when we were young. Though I felt misunderstood
It was a pleasure running away with you. We were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me. Ibu-ibu pakai masker tuan tepo. Ngon menu buka puasa. Menu buka puasa ngon masker tuan tepo. Dari adik-adik yang muda nyona kemudahan. Mudah-mudahan berkah. Tes pakai masker lah tu kau. Kalau Dia pakai masker. Kalau kami nak bertejak pada Aceh, ada masker di luar rumah-rumah. dia There's no wasteland. Oh, we were just children acting like a doll, crazy, naive, bold and carefree. We were kids having kids, crazy, naive. It amazes me that we didn't fall apart harder than we did. Oh, life keeps on moving. It's cold. Yes, life goes on changing. Alhamdulillah, Uronyo, Ranyo dari pelajar Islam Malaysia membagikan takjil dan sembako kepada anak yatim, takjil kepada warga di Gentet, efek dari banjir, serta ada pembagian masker. Kegiatannya memang dari inisiatif pelajar Islam Malaysia Aceh Besar, dari sumbangan keluarga besar maupun kader yang telah memiliki kemudahan. Jadi karena di bulan Ramadan Covid kita tidak melaksanakan training, maka kader hari ini berfungsi untuk sesuai kemampuan, sesuai tanggung jawab kita sebagai pelajar Islam Malaysia, kita memberikan sedikit kemudahan untuk berbuka puasa dan sembako pada negara. pakai.